Nisa sia Vilingi Wa Mauvoo. Ninawekwa tio kana museisya wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba watindane samuthenya wa umuthi ni wakana matukuni 18 mwezi wa katano mwaka wa 2023 ni saa umwe na nusu cia wiyo wa masaa mabilika yumiloni wa sua masaa mailu makumanyithia kila cha kiteka kwisela Vilingi Wa Mauvoo muno ile mbetani itu ya ukamba na ndi yonde tunenanie kwisela ile itatu kenda imu itano na ambayo tumani mukuvi vatendivi tuma mautumani uyambia na ndetu Mutongo TV mautumani ni yulu wa Mauvoo na ngwitha ni unengelelia ungu wa isaa imwe dini wa mitandao itu ya mikumu kanile Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo dini wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na YouTube amekuona amwe kati wa alatu manengete uito alatu kumbanesye ni vamwe na Governor Julius Malombe kuthana uthinikia isio ila itiletwe itina kimaendeleo kauntini ya Kitui. Senator wa Makueni Dani Maanzo kuweta mutatala wa ilovia wa 2023 nukwangela ene nthimo kuo. Vayu kengani onaivo mutianini wa KCSE mwaka muthelu asiu minister wa kisomo Machogu. Na mundume umwe kisiki mavoloni ne masaku kwenda utethio itina wa kukwata mbanga mwakani wa 1997 na Mwanza. Vilingi Wa Mauvoo. Karibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Teresia mwende aliula Mauvoo akwanzia ya meko na tuyambia imwe kwa imwe kana governor wa county ya Kitui Dr. Julius Malombe ni waweta kana isio ila itietwe itina kimaendeleo ni si uvathi wa kimanza cha shilingi milioni 534 ndeni wa budget ya mwaka wa kiuthukumi wa 2023 kithito ni cha kuwete maendeleo isio ni isu ta maunduma uiti malelo kiwo na kisomo. Malombe aumbulile ki ivindani ila ukomanie na komiti mwanya ya uwania wa ilovia kana CRA vala mawetie sublocation 51 kuma Kitui ni kwithiwa iitetheka na itambia yu mwandiki witu wa Mauvoo kuma county namba 15 Onesmus Chalo notumbanisi ilivote Isileti twetina kimaende kumava kaunti na Kitui ni vadhito kimantha cha shilingi milioni 500 kuma kwi serikali nene kwisila kinando cha equalization fund kwa kila maende isioni isuta uiti kisomo malelo ondumwe na kibwo huwa mbulone governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kabindani kalapatho kwa ni commissioner wa wanya wa ilovia mbunge nene Benedict Mwasia wala kaunti ya Kitui kwisila county commissioner wa ERASTUS Mbwe yuko servia komiti ya mwanya kuthima melati ile kutuwisioni isu ni ile tietwe tina kimaendeleo va kaunti ya Kitui. Commission ya revenue allocation team ilayo kaitongweshwe ni commissioner yuka nikana tutungiane maoni na tueleane yulua sublocation ila kimaendeleo siatiangiwe nundu wa itumi siake historia na yone wailu ila katiba ya sobashwa wise kwithi ya bembesa siatengwa sublocation kana isio isu wise ithi ya maundu ma kivu, maundu ma sitima, maundu ma babalabala na maundu ma sivitali ni mathinikiwa na mbesa isu. Kitengo cha mbesa isu ni 0.5 kana itano percentage ya mbesa ila ikola nasua kiushuru at the national government level kila mwaka. Uwe wa Malombe ni wende kithilo vya ikwithia sinengano serikali ni sia county no kana serikali sia county kwithia nefsa ya kumanya milati ile kutogwa isioni isu yetako vingi sa milati ile ngitonya kwithwa isioni isu wala weta serikali nene ni ale kule chilo vya serikali ni sia county itakwisila kule kwa maafisa ma serikali nene ala mendhini wa county otondo yende na kuika kwa oyum na national government kwa nanisha na katiba
ya itonya kutwaisya miradi isu na kuimplementi fund ila ya service kana mbesa isu ziatengiwe kubitila national government undumana ne undupokone kababangi toyu kana sibitilwa mubia wa national government county commissioner ni wokwithia mwene kivila katika sub county ni deputy county commissioner na twenda nitienzi na assistant county commissioner and then ni maofisa ma county government makithiwa methukuma metetheanisia lakini katiba mwene no kaitie national government inai o itonya o ndupa pendekezo gwitina kunengane mbesa ila isu kwa kila county ila ina marginalized areas. Na Benedict Mwase nola niwa komishina wa wanya wa ilovia bunge nene nola watongwesi komitiye ya mbunge nene kutambuka ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui na wetakana mena muvango wa konya ichilovia inge sublocation ya miongo 5 mukuma wa kaunti ya Kitui kutelekana ilovia kuma kwe serikali nene. Kitui ni imwe katika kaunti ilasi nuvetwe kukwata mbesa kuma equalization fund ikwata milioni 530 na siedhi katika constituency ina kana itano na siadika katika constituency siendete mpaka sublocation ila siminete unuwa katika constituency isu sio ndesi ongelanyo siya Kitui county ni sublocation yongodanda tu na itatu na nitokete pia kusisia sehemu ile ingi tunvete siali tokwata kiwango kingi cha mbesa kila chukite mbesa hii ni ila siavangitwe kuma mwaka wa 2017 2018 2019 na yube mbesa ile ingi tuvangite kuma mwaka wa 2020 mpaka omundi na sio nisiukite na tuina sehemu ingi sublocation o ingi siavakitwi miongo 5 50 51 ila dasio yutu tembe tuisisia nikenda tuitui gazette ipinda yayo ukete na sio kwa tembesa Didi vote Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo muvea ones na tuisonga na bene kana maboni kifathokanyo na maende na kumwa ni NND vamwe na ateti kukonia mutatala wa ilovia wa ngili na miongoli na itatu kana finance bill na ula wimbe wa mbunge wa oyumetoki kuunenea ni seneta wa kaunti ya Makueni Dan Manzo. Seneta Manzo ni wenda ayumbe mapatoche mutatala usu ayuweta maundu amwe ula wendekethetie takutilwa kilungu cha itatu yulu wa iyana cha misala ya athukumi ma serikali kuungamia waki wa nyumba ta kutailite Caleb Chalwa Mutunga na ingewa. Seneta wa Makueni Daniel Kitongoa Manzo ni walikotalwa ni wandongo isya ukambani ila siende na uteta muno yulu wa muyo wa koti ula serikali ende na kuanika ituo ni siya mwenende wa kawaida ovamuna athukumi ma serikali akinena na kiseseki kavindani kale tambukite Makueni kondwe komano yetu nda ya yembe. Manzo ni wawetakana kuambata kwa mauta ma petroli ni wana nyomusio kana mwenende no kuenda na kumia na kitumine kiwa mienda serikali yambisya kulela mwenende muyo wa ngalama ya maisha. Ngalama ya mwenende yeyulu muno kwina thina mwingi muno Kenya nundu mauta mata ade mambatie mauta makwikia mitokani na mume yulu na nundu wakui payundu sindu sisa ya mathoa mauta me yulu na nengi koti uloko andu bagae kuibithwa na bado huyo yulu na ngarama ya maisha ni emie kenda koti nukuibithwa wale tendo koti munini na wea niye no itume waneza pandu bakweka ukoywa na andu kuwe serikalini no hithi amwene ndi wa kawaida ndana kwata kuyaniwa kondu wau nitukule serikali hithi zengarama ya maisha ma mwene. Manzo ni waliana na koti ulovangi wokutilwa athukumi ma serikali kondu wa muradi wa nyumba akiweta kana athukumi acha mbeme na muyo muliti wa koti ovamuna lo ningi ila maivana kumongela koti wa nyumba ni kuminana namo akienda yumbe mambunge ya kateko valo cha muswada uwa vika mbungeni. Mbunge ma Kenya maigatumikana ene serikali ya Kenya mala simithwe makunie kula kuongela koti kwa itatu nundu mundu akamuthukumi wa kawaida Kenya yo akapena wangina ona nusu ya mbesa ilo thukumite na ingi mena mikopo na mena mathina maingi muno kono ni ngukulia mbunge ya senate na mbunge la nene
na mbunge cionthe ikadata kwitikila ki serikali yetete na yete changingo na akenya ndi makulia masisi ambunge ala mekunia kula muswadozu wa kumina mwenende kwethe binda yingi maitona kwendwa matona kunyubwa nundu maendwa metikilana na serikali kuthenia mwenende na we wa mbunge ni kukitia mwenende echumani kina valandongo isia vama kuweni hevo muyumbe wa Kaiti Joshua Kemilu vamwe na muyumbe wa kaundi Mama Rose Musio manalianite na wendekethio u wa koti wa nyumba. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Wa Mauvoo, Makueni. Ni muvya muno Caleb na nondo wa kweanisia watho wa kaunti situ si tatu cia ukamba twambia kitu yetu athi Makueni yutuke Masaku ngwatanio si kivathukanio cia serikali na ite cia serikali kaunti ya Masaku sievo ila cia kindeni na cia kutetea haki cia mwenendi ni siende na kuika ila serikali ya kati ikiema walanio mailu makuthe cia ngalama ya mikalile nundu enendi ni maende na uvinye kamuno na aingi kwitha matatonya kukwata chao ya cho cha kila muthenya kwenana na mwandu Miriam Juma ula watongwesya kikalo kimwanya va Masaku nikana vena vata wa serikali kuendea na unyai cha liu wa utethio kwa enendi alamena ukwati wa nthi nikana kumetana na mwisio wa kuvinyewa ni NZOMO Dani Mwongela kuma kaunti ya Masaku ni wavika kikaloni kiu na tutumia elivote. Maina no akikalo kimwana kila chaete va ngwatanio cia kivuthukanio sivo cia kutetea haki cia enendi na cia kindini ta Subkem Mariam Shibu Juma na Frederick Lao ni mailesekana vena vata muno wa serikali ya nthi ya Kenya kwikia mawalu ni memwana makuya ngetha ya mundani ivinda yekwe na mbua nikenda kwisomena chevindani la kwisaithi wana munyao kwa enendi maukwati munini. Leo tulikuwa tunaongelea kuhusu advocacy. Tulikuwa tunataka kujua ni mikakati gani tunaweza fanya kuendeleza kaunti yetu na Kenya kwa jumla, na ni ushauri gani tutatoa kwa government yetu isikike na itusikie ushauri gani ndio itafanya. Ni twamba tungia serikali munene pamwana wa county mubea nundu nitonete no maende na kukitana na nzati atinzani nthelu tukiteta ithali umundani utanamba itwika no wiwe lakini no tonete vitila yikitwa serikali nene ikanengane liu na liuka waku kukanenga no maskulu ni na kuma utuini maitu kila tro no kulia nikana tayutwetele kwitha na ngethani tu kulia serikali sisi na taitona kwithwa na reserves kana ukethwa masto maitu ni methwa na liu ukethwa TV kiaki wango kiti na bikie chandu kuumia ni kwithwa tina ina liu store na nundu keka store ni sietwe liu nesa kana store ila tu ina cio thasi yetwe nesa i reserves grain reserves with at yumea kwaone ngukulia serikali zikiembesa mbingi na yende na ikiambesa mbingi kuendana na protocols ila siebo ikethani ministries ya agriculture ona department katika county enengwe percentage ya budgetary allocation ila ya ilite kuendana na protocols. Onu uyo voni maweta na ivinani nthi ya Kenya yende na uvinyi wa ngalama ya mikalile vaina vata wa kutwa isu kwa maandamano indi atongoi ngalikoni ya uleina ala ya utongoi ni maendete kwithiwa na sikalo si mwana sia kumantha usungio wa kutwa wa thino na kumwetana mwene nthi kuma thinani usu wa ngalama yulu ya mikalile kusisi aini chao tutona kwika nibongo kulia muika maitu nitwisi kwina maundu maingi kwina maandamano maendeye nundu wa maundu ala twinamo twibani twanena nisiovo wa kana maundu ma liu maundu angi mena wito mwingi kwa kila mundu ndona ukulia muikala mebo emwe ni maundu ma kuandamana we mwene ambai kulia ndithi maandamano ni aya ni tethekata na imbwe ni ngutetheka ni tethia andu ala maitu nitiete tinata ndukakite kuamuka authi maandamanoni na we mwene ona ndwina uya we mwene ndwina ondu wa kwika na waumia maandamanoni ona ndui pictures vitalini kila ndo no tabia muikanikana o tui skulia maundu ala maende tusisienzia sia kukulia kwinzia mbingi sia kukulia maundu ala maende nutona kuandika petition nutona ona kuma ukathima obisini ala mailite na kukulia kila cha ilite na muo kwa ona embwe kwina maundu maingi tu kwenda kwika twike twinziani ya miao nikenda wiseithia tuinaumia na nitwesuvia nundu wa ibinda yila yukite kavindane kauma ikulia atongoi makende ni bete maundu ni ma siasa na kutongwezia ene nthi mikioni ikivothukanio nundu aingi moni molite ni yawo na kuendea kuyendesya kwa atongoi sana kwamba mimi ningeulizwa ningesema kwamba watu wa dini wakae kwa dini na watu wa siasa wakae kwa siasa. Manake tunaona kwamba viongozi wa kidini wanapuruka kwa siasa
wanageuka wanakuwa wanasiasa, wanasahau mambo ya dini, na hii inaleta pia hali ambayo haieleweki. Kwa hivyo watu wa siasa wakae kwa siasa na watu wa dini wakae kwa dini. Viongozi wa kidini wajaribu sana kuhubiri amani kwa vijana ili kuepuka labda vijana wetu kuingia katika vurugu za mambo kama maandamano ambapo labda yatakuwa yana maana kwetu. Tumesikia mwenzetu hapa ametuambia kuna njia nyingi sana za kuwasilisha malalamishi yetu kwa viongozi ambao wanahusika ili kujaribu kutuletea gharama ya maisha chini. Kweli watu wanaumia na kweli vyakula viko mashambani bado vijavunwa. Ni jukumu la serikali na wote ambao wanahusika wajaribu wanavyoweza ili gharama ya maisha iweze kwenda chini, na hii hali ya sintofahamu baina ya watu na serikali iwe tunaweza kuiteremsha chini na sote tuweze kuishi vizuri na kwa amani. Anena itina wakikalo kimwana kila chaete ene sianda kibothukanio kuma ngwatanioni cia kutetea haki cia ene nthi undu umwe na ingite cia kisilikali maundu ma muguo amwika na utongoi. Daniel Mwongela, Utongoi TV, kuma kauntini ya Masako. Tio kauntini ya Masako Mauvoo meokonia ngalama ya mekalile kana kavindani ka enende aingi maende na okaya kumana na wambatu wa ngalama ya mekalile yu amwe ma enende kuma kauntini ya Masako ni maweta edhewa yu ngalama ya mekalile ndithe ya metoki maundu takesoma nimewatamba ikavanene kumana na kukosa ilovia na sio ilovia ile siuma kula kuisilikali ivikite onini itatonya kuungamia ngalama ya kisomo ila onayo yi ulu omuno mainena na Mutongoi TV enende ni mamienda serikali yakati na ila sia kaunti malonge muno ilovia kuisela wasaniani wa koti siedhiwe sia kutedhe sia ngalama ya kemikalile inde tikuwete muyo mwito kwi a Kenya boni motesia nilivota wito kuma isione sia kangundo na matungulu. Utala munene kana kirungu kinene ulwa yana chane ndhe ma Kenya nelame na ukwati munini kana mavinyoni maundu maki ukwati kama ene ndhe va kaundi ya Masako ni malase kana ni vatonye kama maundu makande na mavinyia muno ulwa kisomo kwithwa matene ilovia mbeane una maundu maki mekalele mandena kwambatia ukila muthenya pesa nakana ya kila kaibika skulu kakasika kakatongethwa kasika ola musiko tekindu kambi yo tia bada kindu kaya kalaria bisi na bisi oge kalaria wa ngili na makili ngili 20 yu serikali ulijazana skulu ro anengiwe undu ile bisi no nongelilwa toyongelelwa mbeze ngizia development toyongelelwa kusokoso mbinge busukulu toisia ewe utongoi usiisie ketha skulu esiwe siendo ila sia ile kuwebwa ne skulu maundu ala serikali ele yeka skulu kethani kwaka miako ndiake miako nake musike the kwebea bisi ayebe ya mwana bisi ula wale ro serikali tisi ndo inge woka mwana ase na mandena usomethia manyiwa kana siana sio maweta kana ndivisi ya skulu siende na kuongeleka na nguzio ni ndeiyo ila manyiwa matale usoma na mwakufikia na kwa mamesini kumona na unyivu ilovia ile skulu ine vyambaza leto ya rizali kile ige lo chali kona ndulu na ndiko mbili ya skulu na uchumba lo bikie na ibazo babake ndege ya sukali wite wasilingi maana lato na bibiti sukali kwa wani bibiti inatueniza bota munene munovyo bakwaze ni wakenya kwanza inde nyunga maana bana mawetwa ngeza front line ndio ni mobini ye munovyo ni maisha wethe kila skulu yena visi tofauti yo ise serikali maskulu ne masilikali ne wada masilikali ti maana wethe ba skulu madongolo yethe ya bambeza mona mesiane mado kakangundwa skulu kila skulu ora yena visi haya toisia yewe na skulu tonewe na toisia wa visi ola ile kuweba kenda weze ile ya no roetha otoyona maendeleo na toyona utongo imuseo ola umana na pote maundu mainge mavine ya mwananchi aingi maene ndaya kila mateta sinema ya manini alamena kwati munina manenga oilovia nini kusikia ngusune sio kwethoita vikie kwenese mawendekethio mo onthe kana mawendi mamisio chambe kivo kisomo kati wa maundu wange abamba thine andu ingela tutinda namo mena ciana cie skulu na inge na binene maisha ona ciana cio cie skulu cie mesie nondo ako bine wane bisi no nongelekile na wangele kandi ni wa serikali tu akenda kuimbesa na inge ni male na kwenda matema uyane yiti yokole serikali time sukuma etweke nesa etwete maundu masio ndini wa ondo tena mesa kuiye wethe maundu maingi ni mera mema sio ta school wethe school tisiana yokoa kwa yetu yokolia mheshimiwa wetu pana President Ruto mauta ni manongele kile muno
amongeleka muno andu ala tuketokua era tuliumazia mukasa wako thi mwala tunamwibazia manana yukasa maila yoka nondu akwitha maisha ni momo ona ingine menda kutwiba wani bibiti magete kuthesia imbesa bana ba mokelie mbesa itundu tinagua undu ti okuana mauta ni mamba tu lakini andu ala tokua mamenda kutwiba mbesa nini ukwa nondu ochumi ni muthoku la nende mendekithia muno ni serikali ifike na ulunga unyaicha wa ilovia undu mwana kwikithia kana koti ni watu mekanesa mewetakana nimethitwa maiva koti indi maundu maende na kualiuka na kumambatia kana kweta Kenya timukulia kwa ndaia mutulilikane muno pyu ni kwitha maundu mathiendete nesa kwa nzila ya elite na muno lecha imbesa withie ni security kwa anduni ni kendo la ina bidii akwate kindu ula ina bidii yose ichake ni kendo tutethia family situ na ciana situ ni wia muno byo Kenya itina wa miaka itatu yebu itina Kenya ndia ndetondo yeili endeyu maundu maendete mathukite muno byo na right yeyulu lilia muno ibothiyu yende na kuvotelea mbesa ni kwitha imbesa siepo nituma sio shuru ni kwitha kila kindu chonde ni kibite koti yu na koti yo lo ukwatikana Kenya munde ni mwinge muno pyo tikulia mbaitu mbesa isu siendete ku kaundi ni Masako nyenito waboni mutesia ni muvea muno boni kwange wa isu na tuikwateka na serikali ni kwiwa kiyo cha NND na ngalama ya mikalile yethe ya nondo siendo nisiesie okung'aiya o muno na NND muno ma ukwati munini ni maende na kuvinyika ni masama kuthi uthi umoni na ndaendete uthi umoni ni soma utumani umwe ni utabisekana no utume mawoni maku yulwa mauvora ngonengelele kwisela ili itatu kenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV unenge woni waku kwa nambesu ya utumani mukuvi batendivi kana mitandao ni tu Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV KE na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official. Ekane some utumani umwe windeni wa ilitetu kenda imwe itano ono yasi yaitwa Philip Mulili ngalekosia kalawani mboni ngalama yasi ndo ye yulumu no kwa umbesa sia nyumba ni undu umwe na kuye mundu muthenya mbesa ni twale ananasio na indi uswe nene yuluwa ulamo tatala wa maunduma kutilwa 3% ya waki wa nyumba siandevi nini ukati basa mauvombe yange ni mokete na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka ngila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonye ko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde wiyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani ko yanza ni mauso wesia ni we atikope itamba hii ni sisova zila sova zetu usiona siito ku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwika andu makonesa ngiti kuwa isu si andu azu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda wika ni wenda profit kwa wika ukakatulate managing affordable kwa customer dukamu exploit asembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wende ka chao na chao wiyo wenda uketha wina iko
iko ya mzamba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe kilo 15 isini kwa isina ni tatu yani uyava Mutongo TV ngwata ni mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala twende yani Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Mukamba ni weze oimani udhui na kwa uhondo ili takupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki chanda wasia meti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawasiki wa ukunikili waki science kuwekithia nisia uvosia na siena udhu mwene waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwe ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthoke maofisini maitu kana utukunia simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Mazpoa nithiya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwache thiya ya Mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Karibu niende na kumanyithia vai ukengani unatwaiwa nthini wa mutiani wa KCSE mwaka muvitu uni kuyana na ofisa munene wa nzama ya kuungamia mitiani va Kenya NEC David Jegere vamwe na minista muveani wa kisomo Ezekiel Machogu. NEC ni kuweta kana asiai nimo manake ngwe na kuthoa mitiani ya chati eli mane na kavinda kala mavikambe wa nzama ya kisomo mbungeni nene ungua mwene kivila wayo muyumbe wa Tinderet Julius Meli vala Jegere wasia kana NEC yitulo mutima na nundu kila mwaka nivethia wana andu meuthosia mitiani ya chati. Mwandiki wa Mauvoo kuma Mombasa Angelina Mose na ilivoti kwa withiana. Wa komiti ya mbunge nene na ila kukunikila kana vana na ukengani wa mutiani wa KCSE mwaka no angilili na miongoli na ile CEO wa nzama ya kungamia mutiani vanthi ya Kenya NEC David Jegere ni kana nzama yetulo mutima na vala wawetakana mena ukusi wa madhangu ala mathoiwe ni asia mitandao ni awetakana manai chati. Is this reflective? Get this. Is this reflective of the script and the entry records of the land? Or it is actually done by officers in the ministry to give that particular. As anyone who can see this, it is a good report. But is it actual? We will share with you social media sites which, as we are talking now, are sharing question papers. And they are saying these question papers
from NEC. Ingini wawetekana ukunikili ula wende na kutoiwa ni DCI ukavikia kumya uwo wakana vanai na ukengani ndini wa mutiani usu. The cases are being prosecuted by the DPP. The persons providing the evidence in court is the DCI. So I don't think we can demand from NEC to tell us about those cases. Once these issues are identified, it's the DCI that takes over. The standards that we use are such that you cannot punish children because of presenting similar correct responses. Because there is absolutely no way that you can say that there was collusion because two children have presented similar correct responses. You must go back to the question. I've come with the syllabuses, they are here. I'll also be sharing. Kavindani kama minister wa kisomo Ezekiel Machogu wavamo na mwandiki mutini kama vyani ubeli ukipsang na ala ona mome imbe wa komiti maikulu maukulio ni wakuli ala mena ukosi wa kuyana kuatiania na ukengani wa mutiani usu maviki yumelia. And I would like a case given from you saying here is a case and this was a D material, it got a B. We don't have any such case. So kindly, those are perpetrating on the false books, Chair, with all due respect. Because the moment we don't trust data and statistics, then it gets worrying. That is because if you must be able to explain anything, including how you won an election, it's based on data and statistics. Kavindani kama Machogu ni wali anananzekesia ukengani wa mutiani usu aiwetakana enendini mailetedwa na umisyo na kwetela mausungio ma komiti itina wa kumina ukunikiliwo. Ona uwe vomo na kivilo wa komiti ya kisomo mbunge nene Julius Meli ni wawetakana vena vata wa serikali kuvadhia nzama ya kuungamia mitiani ilovia siya kuyana. Aiwetakana kukosa ilovia siya kuyana nikuwa kuodhodhe etevanene ukengani wa mitiani ta u. From 1, from 2, from 3, from 4. Komiti yende na kutoa isi ukunikili kuatiana na nzekesia ukengani wa mutiani wa KCSE mwaka wa ngilili na miongoli na ile valaiti na ukunikili maka avikia livoti mbe wa mbunge nene nikana uvikie kunena niso na kutanga asiwa NND gilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Ni muvea anji na tuyuma kuone kana Nicholas Mutuku Mwoki kuma utuini wa Mavoloni kesi hiki kauntini ya Masaku na ula wakwati mbanga ya lelo ni munene wa kuma ilovi kuthina kuru mwakani wa ngili umana kenda miongo kenda na muonza na kumutia na wonzu wa moko na mau na ingi atena utonyi wa kusamaka na kwiwa munyungo wa sindu ni wakulia andu mango ya ula kumutethesya kumana na ucha mwingi ula withitwe uimututuma ona kutwika ni musomu aiweta ta utakwata aki ona yitina wa kusikata kamboni ya ngali ila ya mukwite na indi mwandiki wetu wa Mauvoo Beni Mosau nuvikie mosi kwa Mwoki na tumbanisia elivote. Ndambuka yitu ya tuelekelia Mavoloni sokoni wa Kisiki vakuve na iema sia kwa ndolo Masaku. Sokoni uyu tuikomana na Nicholas Mutuku Mwoki na ulawi na ukuwa miaka 50 maunduni make makela muthenya. Vaani vo Mwoki wikala weva mwana kiveti chake na siana sio itatu na valaula muku utena utonyi wa kunena kana kwiwa na onthe vatiumwe wiwiani kana kivaloani. Mwoki na ula usomete maundu mandawa kana chemist na wavitokie na first class honors kimanyisioni kinene cha Moi nukuweta tautavikia na uvika cha dhini chake cha kiwango vya kana graduation itina wa kukonwa na mbanga nthuku ya lelu ni munene wa kuma musini wa ilovi kuthina kuru kwi matuku 26 mwaiwe 11 mwakani wa ngili umwe mana kenda ma 19 na muonza kavindani kala waendete cha dhini ki cha kiwango vya na itina kusoma miaka ena na soma science ama university bana nende ngo chao chemistry unaenda kusoma ndamo mwa chao ya mukingo na matuku elimbe wa graduation yakwa ninde graduation iswe bana ku around sema hotel ne u furo kwa accident na ndiye ni mugunusu ni yanona no kelena unzo na mbolo mingi mwana na ina ni sanini ya PSV
na nise nisu ni ya peto ka Kenya bus ni to Kenya bus to Kenya ni loli ya ngalikuwa Nicholas nukwelesia undu thayu wa sensisie itina wambanga isu na ila ya motiye ena wonze mokoni na mauni make na oingi ya motia atena utonyi wa kwiwa musamo kana munyungo wa siendu. Unajimu kona kuoku kini chuma ni kirwa kuoku kwa tulitwe we kuirika chao na plaster of Paris na kiyo chao chuma mi yana mi susa na tuwe na ila wangi ngo na manyune utakuta kwa ni conscious. Mwoki elesia totinda va kompyutani ino yake na ila wamekwatie kuisela kinando cha serikali kwa andu ala mema muthama mwanya kana National Fund for the Disabled indi nukueta taita mutetha sia ni kwitha atuita nayo miaka 12 yu indi ndia mwete ya ona silingi. Unaona labda nina wewe ngakwata wanafunzi na something bakela mande bai lakini na miaka 12 yu mwana kwa mlezu lakini ndia watacha unaiba unaona labda na something ndo dai maningoma na 5 hiyo wataka mchoya lakini ndia wata unaiba unaoma. Mwoki nukueta tauta kwa haki onaitina wako sikata na valokwa asiende na we kwatyo wai kuwani yee ni kwitha kambuni ila wasikate itayivo kambuni ya Kenya Bus na ila ya United Insurance tasia vikeye na kovingwa. Na batu haki nondoe na umiye 97 ni kwani ya kwa sikatwa High Court 1998 na mpaka ona omonde iko niza ibika katiba kana na kuni yes 2010 article 159 kaiti article 159 clause 2 that justice shall not be delayed or denied lakini ni aba kwa hii ina delay justice stikaleno undu kwa ni kwa yasilo bako no munde kundi aibika na undu kwa indika igwa yuyu Mwoki no kukolia ando mango ya ulau na ala mawendi museo kumutethesya na wea kana mbesa utonya kwa mbisi vya sala nikana kukitana na ucha aiweta oingi tautena we kwatyo kisomoni chake ni kwitha ndatonya na kulilikana kila wasomie. Yala metege onene mundese mukamande capital ni kivya sala ile kema ngemana chao nokwati wa oneko ni aba kwa hii ni mbali mutari munoi tiko kwa kompyuta mundu bandike ni kwa kompyuta hii umbe utano hapa mundu kina somea kama sobewa ndawa lakini ndio sobita yu andika iso jona nene kumundu umbalike we tawadi administration kana kwa kompyuta hii umbe utano hapa mimi yala metege mingi sasa ndethina capital hii unakuwa mbele biashara hii ndio kuundethia ngatereza familia kwa ila mtu anako mtete nitegemea chao friends makwa na relatives kuundethia ndio tafadhali kwa tu ya kani kwa capital ni yao ikiwa Ben Musao Tongo TV Vilingi Wa Mauvoo. Ni muvia muno Musao na tuikwate kana mutumia usu no kotetheka nikindu kiwo muno wisoma na wendete graduation wikwata mbanga na maisha maku maivindukia ovau. Tuisongana mbele kana gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni wawetaka na serikali yake ni yiyumbaniti kwa langila koti kambuni sionde ila yukuka kwikia mawe ya kaunti ni ii na kuandika enende Masako wa Vinya ni wasekana utongo ni wake nimekwaka kambuni ya utandithia kuambia ituku imwe mwaini wa Mwanza mwaka huu walati ula utumia kimanza cha shilingi nusu bilioni. Daniel Mwangala na ilivote. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti na nena kavindane kala watambuka kiwandani kimwe kia thiriva kauntini ya Masako ni welesekana nimekwithiwa mayolanga koti kwa iwanda imwe kauntini no nikienda kusawi mawithiluko masio mauthukumia na utalo munene wa muikola wende na uthina ni mawia kutetheka na mawia iwandani isu. With proper policy in place, it is possible to generate many job opportunities through creating a conducive environment for investors. You tell us how many young people you employ, or you take an interns or train them. On that, we can also give you tax rebates. And this is something we are discussing with the county assembly to see how many of our people can be taken in these industries. Ingi gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni waelesekana serikali ya kaunti ya Masako ni vathi kimanza cha nusu bilioni kwa ili iwanda na kuokilia maundu mautandithia na undu mwana kumuokilia mwene nthi wa ukwati munini. An industrial park
that we have already put money in our budget. I think we are going to spend about $500 million to build the industrial park. We are embarking on it from 1st of July. So you're welcome in Machakos. Uneni undu kwa uni munini wa gavana kaunti ino Amasaku Francis Mwangangi ulawenda iwanda ithu kumekwena na moloto wa serikali ino kaunti ya Masaku ondo mwana wala wa serikali ya kati na kwikithekana ene nthela mokwati munini mauneka muno na kwitha matona utetheka kuma iwanda isu. Please, as you expand, you have talked of efficiency and effectiveness in doing business. Now, we have highly trained people in this county, and as you expand, it is good. I just recognize something. For any country to transform, it does what you are doing. At national level, they are talking of bottom up. When you come to county government of Machakos, we are talking of chakula mezani, pesa mfukoni. Now, I'm sure she will try to explain what that is, but basically what it means by this Queen's language is you have food on the table and the money somewhere in your pocket. And here in this company, now you have this MAWA program that is trying to empower populations at the bottom of the pyramid. All of those programs are almost like one. So what you are doing is what our excellence is doing, is what the national government is doing, and together, as Mother Teresa said, she will not do what you are doing, and you will not do what she is doing, but collectively, we can do great things. That is the point. So we are together, we are here to support you and ensure your business thrives. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumadhiriva Mavuko kauntini ya Masaku. Twauma tuthi mita mbuthu tufike musieni wa Ilovi. Minista Mutene Kamuvyani Mosese Iwanthini Dr. Raymond Omolo ni wakulia mbunge ikunikele kwa kuongelanga budget ila yendekethetwe kunengwa muvea umwakane ukite wa serikali wa 2023-2024 no kana kuikithia uthukumi wa serikali nene na ngava cia usese kauntini uina kwama. Dr. Omolo ainena mbe wa komiti ya mbunge ya maundu ma usesei nwaweta nzia yithiwa iitethecia kuthengecia maendeleo icio ni cia nduani kwa kuikithia vena miako uthukumi na athukumi makuyana kutwayicia mivango ya serikali muno kuya itheo nduani. Benjamin Mwaka ni wavika komitini ino mbungeni nene na atumbanisya ilivoti. Muvia wasese Iwanthini ni wakulia mbunge yongelange budget ya muvia huu no kana kwailia mithukumile na mivango ya maendeleo ya serikali nthinima vate kusula. Uni Minister Mutene Kamuvyani Daktari Raymond Omolo. Of course, number one is ability for the officers to be able to run the new administrative units that we are going to put up that were yet to be operationalized. And then number two is the issue of mobility for our officers. So this, because the budget line is run by the National Treasury, it means that there has to be a communication with the budget committee so that this is somehow taken care of. Dr. Omolo haitheneti na kuvika mbewa zama ya mbunge ya maundu mautongoi na maundu manthini nwaweta maofisi maingi ma serikali ala mekuya nduani ni mena budget mbeanu kuikithia kila wendi wa mwene nthini weania ati ulazimika kutembea mwendo mwasa aimantha uthukumi wa serikali. I think it is a promise you have given us that next time they will generate enough revenue to stop being funded by the exchequer. I want to take your word to the bank because I was wondering why some sagas still depend on the exchequer while they can generate their own income. It's not a budget line that is domiciled within the State Department, but that consideration will be very critical for us. And then for the budget line to support the chiefs and the assistant chiefs, so that then we can be able to get them the motorcycles that will allow them to move.
kati wa siendo ingila muvyo wosesi wanthini huendekethia sikiwe mana ni budgetini ni vamwe na ngali mbinga ngisio uthukumi na mitambo ya matukwa ta masine cia kompyuta ila siithwa na uniko munene kwa serikali nzikayone cia kwikithia mauthukumi onthe kwa mwene nthi ni makwatikana kwa mituki kwisilanzia ya mutandao. Because the responsibility on resource allocation lies with you, we would want, number one, to consider our request for at least taking care of some of the very critical things. The 7 priority areas are very critical. You know, this is the ministry of the government. Where we are today, the whole government of Kenya is here. And I think we need to, give priority to this ministry and the departments so that services can be delivered to Kenyans. Zama cia mbunge o unisiende na isoya kwithukizia maoni ma miviayo nthe ya serikali kukonya uwanyo wa mbeza budgetini ya serikali mbe wa budgeti ya muthia ya serikali ya mwaka wa 2023 kufikia 2024 kusomwa mwaine ukite. I think as we sit as the committee, we will be, looking at these priority areas so that at least the funding can be increased. Kuma vamya koni ya mbunge dilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo wa Benjamin mwaka. Ni muvia Ben naende ni masange makuthi umone wake lina ndaendete ni soma mautumani atatu. Wambe ya siya ni Abros kuma kitanga mua heads manzo amanyekana ivinda ya siasa ni thelu kila chama na ni kuthukuma na serikali tukwate maendeleo ukamba tuikatiwe na itina muno ta county ya Makueni na ungi akasia ni muluo Kamende kuma ngalekosia kangundo ya serikali ni vangie kumina nja na alaba makonie kula na meyo mesi nginya Yesu okay woni wa kiosu naende woni unge ngaleko ya Facebook ni wa mundu onwetwa Frederick Makawe yasia atongoi matethie mutumia osu na wea naende nila livoti ya Ben Musau kuma ngaleko cia kisiki mavoloni masa kunuka hadi basa mauvombe yange ni mwakiti. Kenda nasiwe ni mwanini nyangwano andie ni kanagami itatu na andie na susu wakwa kula mbete kufikamu Wa muthelo ni umukati wa maua la mundu utonya kwikala na mamweni kwa ivinda yasa ate kumanya na vula ukwatanigwa kwa mituki kwisila nzia kivathukanyo ta kumanyana kimwe kati wa nzia ingi. Ene nthimbe wa milioni umwe wa Kenya ni maende kuita uwe mwiso kwisila kutumia ndawa cia gukitana na runyu twa ARVs. Na hospitali daktari nisi kana ni mu yani status yakwa ni positive na susu ande no nilio nilana vya naye ya tani machu na kulia wewe vile sanda wani kanenge ndawa vindo katika nginaila kakane beba na kanenge ndawa ngina kane beba newa nini katabia kana nikawo. Ye serikali nena na ilese account siyumbani tiara kukitana na uo na mo ene ndime na umanyi waku ya na yulu wa uo. Idita account ni to achieve kendo tukweta epidemic control ila ni to reduce new HIV infections. Ndini wangiwa imwanya na letu mabatisite modelo ya dhela isovie mwandiki wito Mauvoo kuma kaundini ya Kitui Onesmus Echalo lokumanie na wauma wau na kumwelesia savali yo ya kuita wau na wauma vya wau Kitui yelesia nzia sia kukitana na kunyaika kwa wau nuwa vito ningewa ino imwanya wadhandatu na wachumwa uwa matuko miongweli na imwe mwayu uu saumwe na nusu na saititu na nusu sia wiyo ndini wa Vilingi Wa Mauvoo.
ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito ni toa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio single 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Governmental supporter baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia ya mawiyo kilungu ne cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi mukamba ni wese uimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwene waku nituitama ukipathukanio ta typhoid ndetema amiba mbio ulcers kwalo ni malenyu na arthritis kulea kusia kukosa vina wa kiume mauma kikonde asthma mauma mitambo fibroids sukali na mauangi nituthoka kwaku kila chumwa wakwambelilia twithe wa Masaku Kibwezi Makendo na Kabati wakele twithe wa Mombasa Kathonzoene Nunguni na Zombe wakatatu twithe wa Matuu Mwingi na Matiliku wakana twithe wa Kitui Emale Seikuru na Ikanga wakatano twithe wa wote Kasikia Utala na Voi wathanthatu twithe wa Ilopi Mulolongo Kambu Mutomo na Chuso tuthoke maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku uthocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wamwina kaunti ila ithengeani na Kenya kwa udhantha nthini wa mawonanyo kivathukanio mawonanyo makataiwe kiwanzani cha the Machako Showground kwambia wakatatu wa matuku mwonza nginya wathanthatu wa matuku 10 mwai wa thanthatu mwakani uu wa 2023 ene ianda the wajana 150 kuma sectors kivathukanio ta uimi usiovyo wa sindu kana manufacturing nyumba kana housing biashara nini na ila siende na kukila maundu mavengi mevya ya wanda na ene hospitality kisomo vomwena wonanyo wa maundu angi mautuika wa matuku ene iyandanthini wa mawonanyo asume kwati wa kwiyandikithia kuvikia wakeli wa matuku thanthatu mwai wa thanthatu mwakani uu wa 2023 kwa kwiyandikithia mitandao nilikanthini wa website ya muvea usu ila ni www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti mwonza imwe 5 nyanya kenda 5 Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. niwende no manda experience mbailu duniani ya kisomo cha university ya Kikristo kunanga ngo Kemu Career and Open Day yeba kondu waku Kemu University Nairobi campus ande kabando na uikulula wakatano uwa matuku 19 muyu wakatano kwambia saa 3 cia kiokoni nginya saa 10 cia muthenya mweni wanda ya chathiniki ni Dr. Brighton Ocheng ula wasomea skuluni wa Kemu na ula niwe muungami munene wa kampuni ya Promasida Kenya kuyandikithia kwa bau kukethiwa po suosu Kemu. The future is here.
saa ile cia weyo ithonokete ndatika miongo ile na inya kalibu ni ende na kuumanyithia munini wa president Rigathi Gachagua ni wasekana utongoi wa Kenya kwanza no kwikiria ni wakonia kila mundu thini wa kuvanga mivango ya ngwatanio isu ainena akomanite na akwatanithia machama cha UDA kuma county cionthe miongo ina na mwonza musini wa Ilovi. Gachagua ni wathuthia akwatanithia makwateania na ndongo cia nduani cia chama cha UDA kwikiria ni chethi wana vinya. Indeed, we are going to build a huge mass movement called UDA, a serious political machine that our sense has said will be around for the next 100 years. We are being accused of raiding other parties. We are raiding nobody. They are the ones who are coming to us. Hao watu watupatia amani, wanatafuta rais, wanatafuta mimi. Kenya is a democratic country. Akigonga mlango, tufungue ama tusifungue? Tuwafungulie. Msimamo wetu kwa masuala ya corruption, mambo watu wanataka kuiba mambo yetu ya madawa katika KEMSA. Nimeona rais amefutilia mbali hao watu na sisi tunaunga mkono na tunasema waende nyumbani. Na wasiende nyumbani peke yake, msiwafute kazi, mwaache waende wachukue plea katika koti zetu, wahakikishe kwamba they are first the rule of law. We are not ashamed to belong to this party, but we want to continue supporting you, want to continue giving you the necessary political support ndio tuweze kuwa na chama ambayo itakuwa the party that will rule forever. You know, when party KANU was in power, they used to say we'll rule 100 years. Now may I declare here today that the UDA party will rule 100 years. Yes. So I'm here today to say that I'll be helping the UDA party in ensuring that your two major goals of retaining the seat come 2027, and also the other goal of ensuring that we register as many people as possible in the UDA comes a reality. And for the avoidance of doubts, we are going to be very, very peaceful. I know that the other camp, they are very good in certain aspects. Matusi mingi, fitina mingi, midomo mingi, but we are not going to derail from our major focus. Na indiane ni asu ambe ni Rigathi Gachagua munini wa president wa Keli ni Cleophas Malala akana mwandiki munene wa chama cha UDA wakatatu ni Cecily Mbarire gavana wa kaunti ya Embu na oingi mwene kivila wa chama kiu cha UDA na ende wa muthia ni Okoth Obado na niwe wa Mbarire yasekana maikithia chama cha UDA ni chethi wa kikilumu kutongwesia miaka yana imwe ndiye sekiu kitonyeka ata president William Ruto kabinane kauni wathocha atandethia maki ene kuma nthi ya Singapore kuka va Kenya na kutwaisia mautandethia Ruto yasia kini kiutethesia vanene kukilia ukwati wa nthi ya Kenya anena kabina kala emwamba na minister munene wa Singapore Lee Lung mavikiana kunena na andiki mama uvovo mani nene ya serikali State House musini wa Ilovi. Famous for having some of the largest informal settlement. Our two countries in line with the stipulation. Digitization of the economy and government services in all sectors is an enabler for our bottom-up economic transformation agenda. We want to run an efficient and paperless economy and society. A collaboration between Kenya and Singapore, who have a history of innovation, is key, hence the inclusion of the ICT sector in our strategic partnership between our two countries. I am happy to inform you that His Excellency Long and I witnessed the signing of 3 memoranda of understanding on ICT, which will facilitate cooperation on cybersecurity, digitization of government services, ICT capacity building, among the other areas. We share similar views on the challenges faced by the Global South. We both worry about growing geopolitical tensions
rising protectionism, threats to the multilateral trading system, inflation, pandemics, and climate change. We agreed that it was important that countries continue to work towards building linkages in the digital economy, cooperating on food, energy security, and sustainable development. The President and I reaffirmed the warm and long-standing relations between Singapore and Kenya. 2 years ago, we celebrated our 30th anniversary of diplomatic relations, and our two countries cooperate and exchange experiences in areas such as governance, public service administration, urban planning, and livable cities. Came down from 28% to 10%.